Kathasha mwanya muno kiwa mutegere Weru TV no ntuboko na kanya gakwatana batu kinde tochia Weru tha mwanja beto awini wa Kengero. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ a minister ba Mutumanto Ethingia gavana wa kaunti ya Meru barere ya kwithira kithura ibakinyete mbungene ya kaunti ya Meru rwaribo kenda kwithira bakiongwa mauri akaitene kamu na baraba ombete kwithira bakiongwa mauri mwanka thai ni urothuri kwa sisi wa mantu yegie michetho na mbeo mbithi Elias Murega sisi wokima yawe Dennis Mogambi bario wa barabara na nyoro dhuri kwithira kiokia kanya kasisi wa mantu yegie Roi ribot twetete mbere na kuthiatira na twatiri to kunekeria shokiende tuchietu chia Weru thaimwe na nusu. Atugita na mbere ni ati akariba kuma kaunti ya Embu nari no urothuri kwa minister wotungata bwa mwingi Geoffrey Ruku aumite ibaishomeretie kwithira bakiruta maoni yo mwanya Ruku ari ni umwe wa minister barara William Ruto area kwithira akithura bethirite bakinyethwa muma yo tungata ibo kendo tiri bakwithira bakiambiriria kwisho. From the Catholic University. Ekari akuma miena ngurani ya kaunti ya Embu ni makenererete uria urari mumbunge wa Mberie Guru niwe Geoffrey Ruku kunyuithwa muma ariwe riu minister wa uruti wira wa mwingi thiini wa thirikari nene. Turauga ni wega muno Ruku nundu wa gukora wibu ugitwareria ni tuce bau yani kiongozi wa vinya muno ya gutamburu muno minya muno Nyamwana wambere no turona bendera MP turagira maundu manene muno riu ta PS bau no kubota gutwareria nginya mateta betu tando wa Embu. Mimi na hakika kuwa atasaidia watu wa Embu. Najue hii town iko na watu wengi, atembee kila mahali na atembelee kila mtu. Kila mtu asikie mzuri kuwa kama amekuwa waziri, because tumekuwa na waziri lakini tulikuwa tumuoni, hatumjui. Tumekuwa na hata wengine wakiwa speaker wakiwa kile walikuwa sisi hajasaidia mtu wa Embu. Ruku mimi najua atasaidia watu wa Embu. Mari na mwirigiriro munene ati ni ugukorwa agiukiriria makiria a yuthi na mieke ya mawira thiini wa wabici ngurani. Netora expect asaririe ando a yuthi ando a Embu a yuthi na ando onde a Embu era kuria kwa national government. Netora expect a represent Embu County vale aleta CS onanie wendo wake na ando wa Embu County. No ati wa uguo Ruku ari na kivarua kinene gia guteterera mirandi ya uthii wa na mbere ikorekiretwo miena ngurani ya kaunti ya Embu na makiria Mberie Guru. Kiria muhimu zaidi kwe Geoffrey Ruku kiria ngika tondu doketi yake ti doketi iria ikaga the practical things ni atume ndugu na maminista maria mengi ni atume ndugu na minister wa agriculture, atume ndugu na minister wa mai, atume ndugu na maminista onde aria mavetwe doketi irutaga mawira tigatano wake ya kwaririo wandikani na ukuria wa andu aria mai mawira ari ni kenda avote kuvoya mianya ya gwikirwa maundu agriculture va Embu nitungenda kuone kithii wega mbere no yetu ni very dry na no twende kuone gigia tumai. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tugita mbere ni ati akariba kumantere chia muthangiene kirwa na ribo kiti matheta yo kumania na kulinta kwa murandi yo Elia Renkonga yura yombani vetu ngavana baile wa kaunti ya Meru Kiraito Murungi bo kendo tiri yo kwithira yo kuchelia talintere iyo bari wanyuma ya ngavana rarari kwa kawira mwangaza kwithira kiyokio bisi murandi yo ethire yo kilentana kuremo wita mbere na rero mbari yo ikiatongeria braba yo kyo bisi otire bakwithira bakithilekeria murandi yo mbere bo kwithira bakiambiriria mirandi ingi gakimutegi na twesho na njire kinyanirite. Akariba muthangene kirwa na ariba kuthetikira bakugambete tia mwingeni gutumirwa buthu kuna atongoria na ino nyuma ya murandi wa Nkongasa Clendley kura wambere twingabana wa gatene Kiraito Murungi gukwama na gutiga kuenderea. Murandi uyu mworoto wake wari gukuyeria tari Meru ende nyuma ya Kiraito kumagiteini murandi uyu tenderea. Katukujite gutega
ngugi yonthe ira thirikari county eitire naja nkunga kiriene gia nkunga nontu kiari gia gwatiract tourism bomba kuija kenda bareta mbeca nyingi kiri Meru county na ntukwena Arua no tukwite kuona resources cia Meru uri ikwa wasted ukejotega na hau kunthe motega na tuona ukejotega kiria giki kinyume kwaja kiria giki kiari gitemwe rimba riu rithirwo buru na opportunities nyingi kana twanya twa ngugi twa youth ibae itu twinge muno guku kenda baita ngugi bethro bate kuthiuruka utheri pena ngugi guku kiriene guku kandi jojo jwambiririe igita ria kiraitu murungi kiraitu na ria mathuganyo ja mathongi muno no ntwejire aja arauga kwina kingi gito mugumo tiri ira ina ara ruterwa rungi acoka uga nkunga ithirwa ina kivutio gia atari na ndire athuranirite mantu ja na akanyomba unkubonagia ngabana ora ungi wejire aratonya mantu jara ja arambirio jatharia na ndi watharia mwende mantu jete jathirikari na teja kiraitu jaja tari ja kiraitu jari ja thirikari na ndi withire kiraitu athithetie na ndi athithia no ntu no mumena na tinjewe wambirie kutharia nyomba chume nyaki the former leadership ira yetawa ya mama twagererie kwaria ni era rega iria riri kiraitu jambirio rithithia ana betu kana baraba keja bona baita rirachoka ura wejirire au mamojo akweja mirandi atigana niyo bukeja guteja into bia tubia thirikari naja no ntuje taxi yetu butete naja injogu igukinyanga nau kunthe gwaki bioro nau kunthe gwaki matangi na millions of money icho ciatumirwo aja mutongerio ambirie murandi uronge ukeja akathirikire murandi juu uronge uke no ntutejo wawe akamba kuthirikire juu akiambiria jungi imurandi uragomba gutethia nene tanto kuona twanya twa wira kuna mauguni mangi kathumba kwina guku kwina ana betu bathomerete mantu ja tourist kwina ana bathomerete mantu ja swimming kuri antu ana bathomerete mantu ja maingi guku na bare andiko bakirua na ari wond ana betu bakona opportunities bwetirimana kieni na naria uto kwira mathira bakauma America bakauma Japan bakejaja gutega kiria gigietu gankunga mbeca no gatigirwo te wachia mbeca gatigwa Meru county mbeca ciatigwa Meru county itetherie mirandi ya Meru county ana betu bakona ngugi na inya batu tukona nya intobia topia gwitethia no ntumwana ate kudenia no ntuna gwita ngugi newe ate kuromba thirikari yongo yatethe kwa kona gantu kao tima nantu bandiko bona baona ngugio iromba ria kariba bakiringa banorore kumutuma nto ithinke thingatire murandi yo kingothi na mbere you Mr. Ngabana wetu mutuma ito tutegere waba ugo igo tutegete na ndi umwonokia wetu mamore orariku ngugi wera are kaende kabati tutire yina karetite ugo miendereja tutiwe igira itu thithirie tukowe ugo orathithirie yu Ngabana mutuma tukowe ugo orathithirie bwana mutuma nto ithinkia twigeirwo kiao utegi into bibia tu bikunyangika etho yaku jatega into bibia tu bionde bia tutethia kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi tugita mbere ni ati nyuma ya kariba kumanterechia kiolo tura mundu neko kaita kara ya mukandarathi ura wina stima cia last mile na mbiriretie obaikira stima nturene ya kariba bakiarie batariretie thinira bethirete bekulukira ko kaita kau konthe batithirite abaina stima na nende wirikiro pura pena buo wona stima chirekia kwithira chiebakinyila akariba ntura ya Kinyau ntere cha kiolo wandi ya Ntwambui ibatariritie kinyamara kirabethirito bekurukira kia mianka emingi na araba kuga baithagiro bakiegwa agwirane ne kirotongoria barathungira utongoriani ati bakaretero stima no ende gutire mwanka abona stima na cukuru kinyere ria kubena ntura eno kinyari to baithagiro bekurukira kinyamara akinene kuthoma na kinya gutumira kompyuta ile cukuru eno no ntubakwaga stima ntura eno 1960 area tona stima twana zimwe bangi muno bature area bagia baturongozie batura tweka transformer tugethia ekapiara na bakarawikira stima ira tutombo sanja thimu twenda cyanya ana kwenjwa kaelo watu kwa watantu kiondo ndeti ana cyana baru batumio takinyo sine bongwa number 2
twina skuru yetu kiolo ya PCA primary yongwa ina computer ite operator lete mwanki itari nene mwanka turone taulanirwe kabisa na turone ya batu tutetwa turi mapuine ya Igembe North ya turakulugira cia wazi stima batu thimu cia tuira ora twazi na tukwendia tukaendia kuraya tugethwa twina masola ya kurira ya kaura ntuko kwina mpundu kwa tukantuko te muntu wina thimu ekwendelea nture turarikitha kene tutari mwanya na muntu i Rwanda nondu gwetu turaona stima umanjabu batue mantu akoria ri turare tukuthirira kingi sola akinya njwire ciongo tureta kwethua mbali ana betu tweta kubaendi kithika elo kithinka ndwene thaika tukona nture tunira kurire nture kinyu agwende bagikumeria amwanka ojo nonto oba mutaratara awa last miles na araba kinyithiritwe emanya mastima na tayari transformer yekiretwo beterete kwanjiria kwikirwa miji yao onto bakuga bukathi nambe na kubaguna abunene na kinya biashara no banjiria ntura ino kureta stima no mano kureta uchumi wantu ukuri economy yantu nonto antu bakarura nduka antu bakarura kenyozi bakarura saloon bangi bakaethia na kutwike nthi kwa vibrant na antu bogire kiuchumi atega nture tukinya toniti utituri yako nonto tie mwanki antu abathama baita na stima ire la ingwetekia kugetha kwina lot of developments nonto kinya ngwe na bakona ngwe antu betu baeka kinya nyosi na betu batita kwenjo nya kuraya riu na ngwire nyingi sikwenda mwanki stima ikomba kwethiri nturene to ndolele transformer ni ra nene na no metoka matamwanki mwingi muno koito kwendanya civic education kile antu betu bantura nikienda bomba wika na bomba mitumira ireta kinya ireta ngwe ndene ntura nkathai kwina connectivity ya misi azino ndandika twina misi kuona misi stima misi ni kuona 350 na misi kuona stima 350 ni pusi nene muno ndene ntura kuana betu thai bagetha githoma githomwekea tugetha mantu amea no rure nyumbene piu kaithiracia na urute ngwezi kampuni na transforme ko inyokorwa kampani na kwinya kanjuisi ndene irie kiolo no kendele ka kampuni ni kabali foundation no kendele ndene nture onto thai at kaelo ni town yokura tuna technical nyumba ciongo yokwa na arito betu bakomba kuya nyumba ku transformate ni ya high standard na ntubwe bwana to mwesimwa atombo tatakanwa winturene aturetenene no tunakuona ntura yakura kuma kinyao kiolo wandi antombo Igembe North Betan Class Chabari Kathashe mwanya muno kiwani class Chabari na kiwa muteyeri kwithira witite ambire na kurumira ndeto cia weru tha mwanja ogeta kuraitu shokirete na ndeto nkoloki Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngugi ya undagitari yambairia wamba kumenya kiriro kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari batiko gita kuthuranira ritwa kienda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utikuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobetu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojuka nebo mweri jwe tano nibwetete na mbere. Itoko gwato ogeni. Nonto wa manto nkuroki arandia na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now, but not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good-for-nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Gakwata ogeni orengi na katho cia mwanya muno no ntubwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru tha mwanja twishokerani ati mureri wa kale kamwe na rietwa Faith Gatonga kuma nture ya Kianjuki marani ishumiritie na kithikiro kinene akiwa mwariwe ya kwithira agieta skuru wa Chiabisi. Selina Siamwathi ariathira mubunge Susan Ngugi Mwindo na ekite wirani bwa kuthomithia mwariwe ndu ntubu butaithira bwekarika amwabo Mwindo nona netie kwithira kiriana na ndeto ira chithirite ikirikana atethirite akigikarito barethaira agika wirane bwa ubatethia. Martin Mugambi na tumenyithie shona njire kinyanirite. Nguru akirima kia mwembe kana kiera gicigo mbunge kia maratura thingataga changirie mwekwe mwe kinya we kinya mwanka muche kwa mwekuru Cherino cia Mwathi. Cherina tha mugwanja cia munthi tumwithirite rungu rwa kamuthwana no kete gwarira uma kuri magi kabo giake kiri njarania gikiambaga. Rugono rwa ganti gake Faith Gatonga Selina ambirite gutunenkera. Siriambirana kwenda kuri cukuru ndamwira cukuru kare arikia form 4 akurikia form 4 akwagia mbeca cia kuthi college agitaragiria bora thomithiria na thina na kamwari gakakararikiria cukuru ya gutinda na kurara ya secondary ya kare na karauga muthiani karenda kuthomera warimu ngai atumana kana kaunda agwa kena agwe taikeje Susani ni ejete ukona ru Susani twathi Susani auga mwari ujure nkamujukia nairwe cukuru ngayeuga karutha rambe nderire kamwari riu ukone mwecimiwa kakena munenkera rine jiako na mwecimiwa Susani akagiagi mbega muno ekera nugu mwaro akwa riu ukona mutethia na akena mbira ngaibangania ndamwe tubangite arambe atariki jiri VCC Church nonto imbaritie na Bishop Cherina cia Mwathi baragwatana na mukabwa na nkinya mwendi wego mwe poronga ikenda kurutha arambe gutigira kana Gatonga gakuthi cukuru kuringana na mawatho maranenkeretwe i mubunge wa mwekuru Susan Ngugwa Mwindo uranenkanirite wira ne bagutetheria kana gaka kuthoma mwanka kurikia ambira nkaya nanda goya ngagutuma atariki jiri kinya tariki imwe ndamuringira dimu atajukia ndamu SMS atarespondi ndaringira ofisi yae gutukujukia mwanka kinya tariki jiri ndemana kare indi mbere yambe manani ndaringira a few linders ani ndachoa message yakwa ndakoba sila fund ndurunta ina mbia na mwana no aromire ona rutekande mumire bya ngiri mugwanja mbeterere mbona garo cheki gatuka processed mwango mndu uteche kiarorongera cukuru ona antiche garo na iche garo mwana uwe kou nundu amberie ntiga kumunengera rwana ntamenya ni ura warire mbesa bunu ntunka ugoro warire kawigwa nkirongo ende ngainwe gwici uru warire mbesa ni untimenya ni arirerwa mbesa wathi cukuru tamuni ya ithatu tuthiite Gatonga mwanke munthi atarogwata chiringi anthi wake cia Mwathi agitonga gaga na arakarekia ataige Gatonga mweri uyu kithira gacoka cukuru ya Rubate ya warimu naki ni utiekio munde banga bangite nakio kwendekanaga
rira kwa ugoka ruthonto irutha nontu gwaugire gatika mwingi kenda na mwingi uju na urira ukegwa no aruthire onto bou na bwabua mena boka bagakena gikarona poronga yurari mukavu augite we na thiritie meciria na nkinya kuthina kimubuko na kogu kuromba atongoria kana nkinya endiwega bangi kuma akaunti ya Tharaka Nithi na nkinya guntu kura kungikumira gutetheria gatonga kwa ndirombaga ini weru wisha urio inkigua no atedia mwana no Tharaka na nindi mumuthambiru na ikamukongwatire giciaro Ndeto ino ciumirite na kumuthuka warira mubunge uyu aekurwe thirito ya kiriunga guntu na guntu akireganaga na ndeto iritambaga ati na atiganagiria twana turanenkanagira wirane wa gutetheria Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mathini Mugambi. Tugita mbere ni ati wenji bwa maiya hingwe mwera njumo hendu akariba mwe kumantere chia Kaguma Central Imenti na mutonga gishikone bunge kia South Imenti bashumirite kwithira becho ayo mwate yoyo wa ontuko amwe na ngwe kwithira yoyuri mathina no wati nkabono mwanka bethire bakiana yintu mubukone yo kaitene ka kwina machines ire itethakia witi bwa maiya inyethira kwebo bethira betumira njira cia kiuntwire aijiba inye ibamukirite barua kumakienema na inya thirikari ya kaunti ya Meru ibetikiria kwithira bayeta mbere na biashara eyo mwandiki wetu Andeto Mutugi Karena liongirite marandia na ruirono rwawe rwa mwanya. Neigari otonga Nare atoriongete kirerandira mutonga wandi na egojisti na kinya kirerandira Kagoma wandi na Bodhukosi Centro kuona wenji bwa maiga na bata ya maigaja mbere tukireithiria igare ambere rarenja kwa nanjara ugitumagira sururu kana musuma kujenja ndegu ukagita na tochuma tonini tugwetwa tindo na kiboi na wona igare uria kwa na reumirogere kuchageria kaora nirona ndi mtungi ajokagia igare akambia kore ajana gachoka kana kore tigare kariu kureta kwithira kore na mithemba iria maigajaja kugitwa na njara igare mochumare na igare gachoka na mwanya jo maigajajo jaire nurari morete ndaribuka ire keringithano na renge na kinyama ugori no mwanya rirarite ndari kiuma goro nkurukia riu renge igare ya musumari leo ngwa ukigurira mtu akawaida ya igare uo ligura na 20 kwina riri ngi na leo asoka na leo riri asoka igare uo ligura na 25 maiga mama monde ni kuolete imbega yomba gutedia buru na gukiria kinya nyombe yaku itigia rukuo ni iga original igare tumba kunika ngo igare ngera kuraithiria ni riria rikugitwa na machini monori jekene tandarugo na kinya riri na mithemba kathumba ta igara kenda special linject na daga koromone na kinya mandiko na igare regita kwa na machini eje ire gutumira stima igetagira kirenjira ya yetemeri tairangari ya mwankithagira getera na waraithia ire gita maiga kuri na bange bakoja maiga jau bakigeraga kiri kirori na kuri na bange na bobarende ne arodi bakija bangaga tukubokera maiga ja o maiga izera je no rito different kwe urito bwa city te omona bwa nani na bwa gakoromone te omona bwa special
o maiga ja type ejo na ndi mwanya jo maiga jaja kugita na njara na rea kugita na machini ni atere mwanere tenderi bonka dhankoro kia renge na kinya wakine monore anjara retumika kuthithia musingi kere nyumba na reura machini na rore gaitithia nyumba ni ontonire tenderi na retumagira simiti na muthanga jo moka yekeringithano na igare urenge jo maiga ja gutema ja machine weta gwaka manto ja kuringa nini plaster maiga ja machine jatetagia mithange mingi jatetagia simiti nyingi jatagia to simiti kindogo sana lakini ja musumari jagagu cost kuma ge simiti wetage kagoto wetou jaja tumaira kindogo sana ila kugita na nzara ile gutiki process muno ndira muntu akurukia munyamuzo zo kugita muchururu lakini machine izi irungamia ja ikomba kuslice nechoke igita igari na ithweri smooth na ithweri iga ryagu gwaka ore tumba kore nyangoroba ke nyomba gwaka ka nyomba ichetu tucha kawinda to gwaka nja ndira muntu atakwenda gutumira process yego kuthona ugure ugintu tambao maiga za no urizo cheapest muno na izo cheap gwaka kiruba nonto turi mwanyene jwa maiga jau joja ire kiriro kia baraba gitaga maiga na njara ni ate igare andarugorere na thoko nkoro kia igare ao na baingi bataya na ndibendete igare andarugo ni untu ndarugore gitagwa rori ere una rikuboka iroreo indere urenge no mwanka oyo kientuko kathumba kendo karigita waje na umerie ure bange mbere areja kugurwa ki market yetu ni arire ndiguru kidogo nuntu kagita kale antu beja baije maiga mamake ma musumali lakini ile anda rugo na ya soki eja ya ro introduction guku antu baune kiroki yetu ni arire ndimono wereria kinyage competition ya migunda guku competition ya migunda na bamwe batikwenda baba musumali barenda ba mazini kinya toko twaringirwe tontu enda ruguni aturingire bora twendege kinya maiga wega na tukatuna ma customer maingi taino kinya ko ngana no kinya njira ni kwetera customer kwa murika no kwenda maiga no tu nitugeti kinya kurutaniria tukaje igare katendera buru nikanda ingi no ona doko ne kanda tona gya kule ne kanda kinya baba twete ngugi uku na baba faidi kauntu onabo lemwe tubetagira ko na badito kutuswira tukabetera bakejera nontu twaringirwa company ingi nenda rugo ni aturingire kompe buru kirege chujeke kyambere kya rugono rurwa mwanya igare otonga ni twendete kumenya kethira marandi jaja ri mundene jwa thirikari kana jari mundene jwa mtu kiombe na machokyo miunda ije ni anto viumbe bethagirwa bakomborithite bara bakwenja maiga kana bakugita maiga na mashini inde kya bata bariuga bareke kunja maiga ni batigaira bakuthika marinya jau jatikeja kwa gwatikerea karibantura kana ndira mwene akenda kurima munda jwa wenyumene ko keja wona mwene uku bweleanwe bwaranirie umenye waje igatha rimwe ukamuria abitie mwata kia gutema maigo au batwite jana muthetu jwetu tukathika kenda kutigatuike kugutigwa na marinya ja accident nambi ntwe jana muthetu tugacokania ke report radito cia weru ria kwari